Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira igitondo cyiza cyo ku itariki ya 16 ukwezi kwa kabiri 2026. N'amakuru akomeye cyane azindutse avugwa. Nsuhuza abantu mwese mudukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, nawe mudukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Namwe ariko mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari, babwire ngo mukomeze murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner ukoresha igifaransa, ukande kunzogera kugira tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu. Ako kanya ujye uhita ubona notification ya update zacu. Hanyuma rero hari amakuru akomeye cyane kuri General Muhoozi Kainerugaba. Uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba kandi umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Aherutse gutangaza ko ashaka gusura u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Mbere gato kandi ndabakwiriye ko uwitwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane, ariko mbere y'amakuru yose reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho azindutse avugwa muri iki gitondo. Biravuga ko Amerika kandi yakuyeho uburyo bwo guha abapilota akazi hashingiye ku kudaheza. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere bikora ubucuruzi kujya biha akazi abapiloti hashingiye gusa ubushobozi n'ubumenyi, aho kugendera ku ihame ryo kudaheza mu rwego rwo kurushaho guteza imbere umutekano w'ingendo zo mu kirere. Byatangajwe na Minisiteri y'Ubwikorezi muri Amerika, aho yasabye ibigo byayo guhagarika uburyo buzwi nka DEI, ni ukuvuga Diversity, Equity and Inclusion, mu guhitamo abapilote. Uburyo bwatangiye kandi gukoreshwa muri Amerika mu myaka y'1960, bwagenaga ko abapilote bagomba guhabwa akazi hadashingiwe ku bushobozi gusa, ahubwo hanarebwa n'ihame ryo kudaheza. Ni ukuvuga ko harebwa niba mu bahabwa akazi harimo abagore, abafite ubumuga, ibijyanye n'ibara ry'uruhu n'ibindi, bigamije kandi gutuma muri uwo mwuga habamo ibyiciro binyuranye by'abantu. Ayo mabwiriza yatanzwe binyuze mu kigo gishinzwe indege za gisivili muri Amerika ndetse n'ibigo by'ubucuruzi kandi by'ingendo zo mu kirere bitazayubahiriza zizakurikiranwa n'inzego za leta. Minisitiri w'Ubwikorezi muri Amerika yitwa Sean P. Duffy yavuze ko mu gihe kandi abagenda mu ndege baba bakeneye kugenda batekanye, kandi ko ibyo bishingira ku bumenyi n'ubushobozi bw'abatwaye kurenza ibindi. Yagize ati iyo abantu bagiye kandi mu ndege baba bashaka kumva batekanye, bizeye ko umupilote kandi witwaye ari uwatoranyijwe mu babifitiye ubushobozi buhambaye. Abanyamerika ntibitaye ku ibara ry'uruhu ry'umupilote cyangwa se igitsina cye, icyo bashyira imbere ni ukuba afite ubwo bushobozi. Uyu muyobozi rero w'ishyirahamwe ry'indege Brian Bedford nawe akaba yashimangiye ko ayo mabwiriza agamije kandi umutekano rusange mu ngendo zo mu kirere, kandi ko ari inshingano za buri sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere gukuraho ubwo buryo rero bwa DEI byagize imbaraga cyane mu ntangiriro za 2025 ubwo Amerika kandi habaga impanuka y'indege ya gisirikare yagonganye n'iy'ubucuruzi, hagwamo abantu 37. Nyuma y'iyo mpanuka, Perezida Donald Trump wa Amerika yanenze bikomeye cyane uburyo bwa DEI. Hanyuma rero avuga ko ari bwo butuma kandi habaho guha akazi k'ubupilote badafite ubushobozi buhagije. Ibyo byatumye leta itangira kandi gusuzuma ubwo buryo, ndetse birangira kandi ibukuyeho mu nzego zose z'ubwikorezi bwo mu kirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka y'1980 ibigo bikora ubucuruzi bushingiye kandi ku ngendo zo mu kirere muri Amerika byatangiye kandi gushishikarira gahunda ya DEI cyane, atari gukurikiza amategeko gusa, ahubwo byari byatangiye no kugaragara ko kugira abakozi b'ingeri nyinshi mu kazi ari turufu ikomeye bwo kwiyumvamo n'abakiriya bo mu byiciro byinshi. Mbere makuru kandi akomeje kugenda avuga mu buryo bw'incamake, mabwire ko leta ya Israel yemeje ibyo kwiyandikishaho ubutaka bwa West Bank biteza impaka. Inama y'abaminisitiri kandi igizwe n'abafite aho bahuriye n'umutekano wa Israel yemeje umushinga wo kwiyandikishaho igice kinini cyane cy'ubutaka bwa West Bank n'ubutaka bwa leta. Biba ubwa mbere kandi byemejwe kuva mu mwaka w'1967 ubwo Israel yatangiraga kugenzura iki gice. Ni icyemezo cyubakiye ku kindi cy'inama y'abaminisitiri kandi yaguye ya Israel yabaye mu minsi ishize, ubwo yoroshyaga ibyo kugura ubutaka ku Bayahudi muri West Bank nk'uko amakuru yajya bivuga. Hanyuma ndetse kandi bahindura amategeko yariho ubwo Jordani agenzuraga iki gice, ibyatumye byo kwiyandikisha ubutaka biba ibya bose aho kubigira ibanga. Umushinga wari wagaragajwe n'abayobozi barimo Minisitiri w'Intebe wungirije wa Israel, akaba na Minisitiri w'Ubutabera yitwa Yariv Levin, Minisitiri kandi w'ingabo wa Israel Katz, ndetse n'uw'imari witwa Bezalel Smotrich.
ufatwa nk'intambwe rero ikomeye cyane kandi igezweho ndetse ko ari impinduramatwara ikomeye cyane mu bijyanye no kwihutisha gahunda yo gutura muri iki gice. Minisitiri Katz ati kuvugurura amategeko ajyanye n'ubutaka muri Judea ndetse na Samaria ni ingenzi mu bijyanye n'umutekano ndetse kandi ubuyobozi hagamijwe guteza imbere gahunda ya Israel yo kugenzura aka gace byuzuye. Minisitiri Smotrich yavuze ko ari ukuvugurura uko imiyoborere kandi igomba kugenda ndetse ko ari uburyo bwiza bwo gukaza uburyo Israel yagenzuraga iki gice. Ati leta ya Israel iri gufata inshingano ku butaka bwayo ndetse ikitwara neza mu buryo bwubahirije amategeko bunyuze mu mucyo. Ni icyemezo gikomeje kandi kwamaganwa n'amahanga aho Israel ikomeje gusabwa kuzibukira iki cyemezo. Israel yakunze kandi gushaka kwiyomekaho West Bank nubwo ibihugu byinshi cyane ku isi byayinenze umugambi utarashyigikiwe cyane na Donald Trump cyane avuga ko bitazabaho. Abanyapalestine nabo kandi banenze ibyakozwe na Israel bavuga ko ari ubushotoranyi bukomeye, ko ari ukwirengagiza nkana amasezerano atandukanye n'ibyemezo by'inama ya Loni ishinzwe umutekano ku isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi umuryango w'abibumbye kandi wafashe umwanzuro wo kugabanya Palestine mo kabiri, Abayahudi bagafata igice cyabo, Abarabu nabo bagafata ikindi gice cyabo. Abayahudi bemeye iyi gahunda ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani batangaza ubwigenge bw'igihugu cyabo cya Israel. Ku rundi ruhande Abarabu kandi batuye muri aka gace babonye iyi gahunda y'umuryango w'abibumbye nk'uburyo bw'amayeri bw'abanyaburayi bashaka kubibira ubutaka. Iyi rero niyo yabaye intandaro y'intambara y'ibihugu by'Abarabu bihuriye hamwe byemeza kandi guhangana na Israel mu ntambara yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani. Intambara kandi yari igamije gushyiraho igihugu kimwe cya Palestine nk'uko byahoze mu gihe cy'ubukoloni bw'Abongereza. Byaje kandi kurangira Israel itsinze iyi ntambara ndetse ihita igifata umwanzuro wo kurenga imipaka yarashyizeho n'umuryango w'abibumbye, ifata igice kinini cyane cya Yerusalemu ndetse n'ubundi butaka bwagombaga kandi kuba bwa Palestine. Intambara yarangiye Israel igenzura ubutaka bwose uretse Gaza yagenzurwaga na Misiri ndetse na West Bank yagenzurwaga na Jordania. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi Israel kandi yongeye kwisanga mu ntambara y'iminsi igera kuri 6 n'ibindi bihugu by'Abarabu, nanone kandi irangira Israel itsinze ndetse yigaruriye West Bank ndetse na Gaza. Bivuze ko iki gihe Israel yari ifite ubutaka bwose bwahoze buzwi nka Palestine harimo na Yerusalemu. Icyakora abanyapalestine bafata West Bank na Gaza nk'ibigize leta yabo yazaza mu gihe Israel igenzura igice kinini cyane cy'iki gice ndetse yahatuje Abayahudi benshi, nubwo bifatwa nk'ibitemewe ku muryango mpuzamahanga kuko itemerewe gutuzayo abasivili nk'uko amasezerano y'i Geneve abiteganya, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho muri rusange. Ikaze rero tujye kuri General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Nkunda u Rwanda abanyarwanda ni General Muhoozi Kainerugaba. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yongeye kandi gushimangira ko mu minsi mike iri imbere azagira uruzinduko i Kigali ndetse avuga ko akunda u Rwanda n'abanyarwanda. Mu ntangiriro z'icyumweru nibwo General Muhoozi Kainerugaba yatangiye gutangaza ko ateganya kugira uruzinduko mu Rwanda ndetse akazabona na Perezida Paul Kagame akunze kwita se wabo. Yongeye kubishimangira mu rukera rwo ku itariki ya 14 Gashyantare 2026 kuko amakuru akomeza kubivuga. Mu butumwa yashyize kuri X ruri mu rurimi rw'ikinyarwanda yavuze ko nkunda u Rwanda n'abanyarwanda cyane pe, ati vuba aha nzaza gusura anko wanjye afande Paul Kagame. Mu bihe bitandukanye General Muhoozi Kainerugaba kandi yagiye agaragaza ko u Rwanda na Uganda ari ibihugu by'inshuti bitewe n'amateka akomeye bafitanye. Yagaragaje kandi ko afata Perezida Kagame nk'icyitegererezo cye. Hanyuma dukomeje kandi turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Babwire ko ibiro by'umukuru w'igihugu muri Afurika y'Epfo byibeshye ku mazina ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kumwita Felix Tshisekedi bamwita Philippe Tshisekedi. Perezida Tshisekedi na Ramaphosa bahuriye Addis Ababa muri Ethiopia mu nama y'inteko rusange 39 abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango. N'inama yabaye ku wa 14-15 Gashyantare 2026. Kuri wa 15 Gashyantare nibwo kandi abo bayobozi bombi bagiranye ibiganiro, ari naho Perezidansi ya Afurika y'Epfo kandi yakoze ikosa ryo kwibeshya ku izina rya Tshisekedi. Hanyuma rero mu butumwa bwashyizwe hanze, ibi biro byavuze ko Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yagiranye inama na Perezida Philippe Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo butumwa nyuma y'igihe gito bushyizweho bwahise kandi busimbuzwa ubundi, aho izina rya Philippe ryahisimbujwe Felix. Nubwo kandi bwasibwe ariko abantu bari bamaze kububona ndetse batangiye no kubuhererekanya ku mbuga nkoranyambaga. Yandi makuru akomeje kugenda avugwa.
mbabwire ko perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ihinduka ry'ubutegetsi muri Iran ari cyo kintu cyiza cyane gishobora kuba. Hanyuma rero perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko ihinduka ry'ubutegetsi muri Iran ari cyo kintu cyiza cyane gishobora kuba, agaragaza kumwe rero mu gushyigikira kweruye cyane ko gusimbuza ubutegetsi bushingiye ku mukuru w'idini ya Islam bw'icyo gihugu. Wa gatanu Trump yagize ati bamaze imyaka 47 bavuga bakavuga bakongera kandi bakavuga, hagati aho twatakaje abantu benshi. Trump yanze kuvuga uwo ashaka ko ategeka Iran, ariko avuga ko hari abantu bashobora kandi gufata ubutegetsi. Umutegetsi w'ikirenga wa Islam wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ntacyo arasubiza kuri aya magambo yavuba ahangaha cyane ya Trump. Hagati aho Amerika yohereje kandi mu burasirazuba bwo hagati ubwato rutura bw'intambara bwa kabiri bwikorera indege z'intambara mu kongera igitutu kuri Iran ngo yemere amasezerano ya nucleaire. Ubwato bw'intambara bwitwa USS Gerald R. Ford, bwa mbere bunini cyane ku isi, bukaba kandi ari nabwo kandi bushyashya cyane bwa Amerika bwikorera indege z'intambara, bwitezwe kwimuka vuba ahangaha cyane bukava mu birwa bya Caraïbe bukajya mu burasirazuba bwo hagati nk'uko Trump yagiye abigaragaza. Ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social, Trump yatangaje ifoto ifatiwe hejuru cyane igaragaza ubwo bwato rutura. Uko bigaragara rero buri mu nzira busanga ubundi bwato rutura bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Abraham Lincoln busanzwe buri mu burasirazuba bwo hagati. Ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon byohereje ubwo bwato muri Mutarama no mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, nyuma y'uko Amerika kandi kagishije kurasa Iran kugira ngo ihagarike ihashya rya leta ya Iran y'imyigaragambyo yitabiriwe n'imbaga yiciwemo abantu barirwa mu bihumbi. Iyo nkubiri kandi y'imyigaragambyo yagaragaje zimwe mu mvururu zikomeye cyane zibaye muri Iran kuva mu mwaka wa 1979 ubwo habaga impinduramatwara ya Islam muri icyo gihugu. Impinduramatwara yashyizeho ubutegetsi bushingiye ku mukuru wo mu idini ya Islam muyobowe n'umutegetsi w'ikirenga. Nubwo Trump kandi yakagishije kugaba ibitero kuri Iran niba n'amasezerano kuri nucleaire agezweho, nyuma y'ibiganiro yagiranye no mu biro bye bya White House na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ku wa gatatu, yashimangiye ko ibiganiro na Iran bizakomeza. Mu ijambo yavuze ku mugoroba wo ku wa gatanu mu kigo cya gisirikare cya Fort Bragg muri Amerika, Trump yavuze ko Iran ikwiye kandi kuduha amasezerano bagakwiye kuba baraduhaye ubwa mbere, aho yarabajijwe icyo Iran kandi yakora kugira ngo yirinde kugaba ibitero na Amerika. Amerika yashyize agahato kandi kuri Iran ngo ihagarike gahunda yayo yo gutunganya uranium, mu gihe ubutegetsi bwa Netanyahu kandi bwashimangiye ko Iran ikwiye guhagarika gahunda yayo y'ibisasu bya missile ballistique ndetse no kureka bufasha iha imitwe yitwaje intwaro ikoresha nka Hamas na Hezbollah. Kugeza ubu Iran kandi yumvikanishije ko yiteguye kugabanya gahunda yayo ya nucleaire nk'ingurane yo kuvanirwa ibihano, ariko perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yaburiye ko Iran ntizemera ubusabe bwabo burenze urugero. Kuri manda ye ya mbere Trump yikuye amasezerano nucleaire hagati ya Amerika na Iran mu gihe cy'ubutegetsi bwa Obama, nuko asubizaho ibihano byashegeshe cyane ubukungu bwa Iran. Mu mwaka ushize ubutegetsi bwa Amerika bwongeye kandi gutangira ibihano bigamije kugera ku masezerano mashya na Iran mbere y'intambara y'iminsi 12 hagati ya Iran na Israel. Ingabo za Amerika kandi zarungitswe mu kigobe. Akaba rero ari byo bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Hanyuma yari makuru abakomeza kugenda avugwa, turacyageretse hagati ya Trump ndetse n'ikirwa cya Greenland na Denmark ku kirwa cya Greenland. Ni ikirwa cyiza rwose ahantu. Minisitiri w'Intebe wa Denmark yitwa Mette Frederiksen yatanze mu buro ko Donald Trump rero agikomeye cyane ku mugambi wo kugira Greenland leta 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Havuga ko ari ibintu kandi bitazihanganirwa. Greenland ni ikirwa giherereye mu majyaruguru y'isi, ikaba mu burasirazuba bwa Canada, mu burengerazuba bwa Iceland, ikabarizwa kandi mu nyanja ya Arctique na Atlantique mu y'amajyaruguru. Nicyo kirwa kinini ku isi kuko gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2 ndetse n'ibice 17 cyangwa kandi ubutaka bwa Denmark. Ni kenshi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yumvikanye avuga ko aka gace azakongera ku butaka bw'igihugu ayoboye ku mpamvu z'umutekano, nk'uko yakomezaga kujya bivuga. Trump yavugaga ko bitewe n'aho Greenland iri, Uburusiya kandi Ubushinwa bihora kandi birekereje bishobora kandi kwigenzura iby'abangamira inyungu za Amerika mu mutekano wayo igihe itahagenzura. Ubwo yari mu nama y'umutekano izwi nka Munich Security Conference, Minisitiri w'Intebe wa Denmark Mette Frederiksen
yavuze ko ibyo Greenland iri guhura nabyo atari ibintu bakwiye kwihanganira na gato. Ati ku bw'amahirwe make perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aracyakomeje umugambi, nta na rimwe kandi abatuye Greenland batewe ubwoba bigeze aha. Nubwo Denmark ivuga ko yiteguye kandi kuba yakorana na Washington mu bufatanye bwa gisirikare, Minisitiri w'Intebe Frederiksen yavuze ko hari imirongo ntarengwa nk'ubusugire bw'igihugu cyangwa se kwigarurira ubutaka. Ati dufite itsinda riri kubikoraho, tuzakomeza kandi gushaka umuti urambye, tuzakora kandi icyo ari cyo cyose twashobora, ariko birumvikana ko hari umurongo utukura utagomba kurengwa. Ni ubutumwa yatanze nyuma y'uko agiranye ikiganiro cyamaze iminota 45 n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, kigaruka kuri iki kibazo muri rusange. Duhindure ingingo babwire ko makuru ajyanye n'ubutabera ubuhamya bw'abarokotse ibitero by'interahamwe zatwaragwaga na Muhayimana Claude uri kuranira i Paris mu Bufaransa. Abahoze ari abaturanyi ba Jean Claude Muhayimana uri kuranishwa n'inkiko zo mu Bufaransa ku byaha bya jenoside yakorewe Abatutsi bavuga ko yatwaraga interahamwe zigiye kwica, bityo ko akwiye kandi kubihanirwa kandi akanaba umutangabuhamya ku byakozwe n'interahamwe yatwaraga. Nyuma y'aho urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa Rwanda rwa Paris rukomeje kandi kuranisha urubanza rw'umunyarwanda Claude Muhayimana wamijwe uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Muhayimana Claude uvuka mu karere ka Karongi mu cyahoze ari komine Gitesi, prefecture ya Kibuye, akurikiranyweho ibyaha birimo ubufatanyacyaha muri jenoside yakorewe Abatutsi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umwe mu barimu bamwigishije avuga ko yamubonye inshuro 3 atwaye interahamwe zigiye kwica Abatutsi. Ubu asanga Muhayimana Claude rero yakabaye umwe mu batangabuhamya kuri jenoside. Ati nubwo batwaraga atafatanyije nabo, yakagombye kandi kuba ari umwe mu batangabuhamya bagaragaza abantu bagerewe mu bitero, bakaba kandi baririmbuye abantu. Ati naramubonye njyewe ubwanjye, ati ajya Nyamishaba atwaye imodoka ya Bosco, ati nkundiye ya Daihatsu, yarimo interahamwe zigiye kwica Abatutsi barimo bahungiye Nyamishaba. Nyamishaba ati hari ishuri ryisumbuye ryigisha ibijyanye n'ubuhinzi, ati n'amashyamba mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi hahungiye Abatutsi benshi, ati bahize amakiriro n'interahamwe zirimo rero n'izajyanywe na Muhayimana Claude, ati zirabasanga zirabica, abenshi zibata rero mu kiyaga cya Kivu. Umwe rero mu barokokeye Nyamishaba wakoranaga n'umugore wa Claude Muhayimana avuga ko azi neza uyu mugabo, ndetse ko yamubonye atwaye imodoka ajyanye interahamwe kwica Abatutsi i Nyamishaba. Ati Muhayimana ndamuzi 100%, ati kuko yigaga mwaka niga mu wa 4 ati w'amashuri abanza, ati ku ruganda, ati ni wabo ndahazi. Yaje Nyamishaba atwaye abajandarume asubirayo azana interahamwe, ati ndabyibuka hari mu gitondo. Yavuze ko izo nterahamwe ati yazikuraga mu mujyi wa Kibuye, ati kuko mbere yo kujya kwica zabanzaga guhurira hitwa kuri Petero Rwanda zigakora inama. Ati mbere yatwaraga imodoka Helix rero itukura, ariko icyo gihe kandi yatwaraga imodoka ya Daihatsu ya bombo. Ati nkundiye imodoka yaje yaratwaye, ati yari ipakiye no hejuru itabasha rero kugenda. Abajandarume bahise kandi batangira kuturasa, ati interahamwe zari zitwaje intwaro gakondo zitangira kandi kudutemagura, ati ziroha mu Kivu. Umujyi wa Kibuye urimo kandi inzibutso enye za jenoside yakorewe Abatutsi zashyizwe kuri site ziciweho Abatutsi benshi: Nyamishaba, Gatwaro, Home Saint-Jean no kuri Paruwasi Gatolika ya Saint Pierre. Abatangabuhamya bavuga ko aho hose Jean Claude Muhayimana yajyanye interahamwe azitwaye mu modoka. Umuturanyi we uvuga ko Muhayimana Claude yajyaga mu nama zo gutegura aho bagiye kwica, amusaba ko yagaragaza ukuri. Twifuza ko yagaragaza ukuri ntaciye ku ruhande ku byabaye muri jenoside, kuko u Rwanda rwacu rwiteguye kandi gutanga imbabazi. Turasaba ubutabera. Tariki ya 16 Ukuboza 2021 urugereko rw'urubanza rw'iremezo rw'urukiko rwa Rwanda rwa Paris rwahamije Muhayimana Claude ubufatanyacyaha muri jenoside no mu byaha byibasiye inyokomuntu, rumukatira igifungo cy'imyaka 14 nyuma yo kwemeza ko yatwaraga interahamwe. Mwaka wa 1994. Hanyuma yandi makuru abakomeza kugenda avugwa, katuye kuri inkuru mabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanyomoje umuvugizi wa Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya wihakanye imikoranire y'igihugu cyabo na FDLR yagizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yifashishije X yagaragaje ko umutwe wa FDLR n'igisirikare cya leta y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC banyuwanye nk'umwana na se kandi basangiye ingengabitekerezo ya jenoside.
ubwo Patrick Muyaya yari ari mu kiganiro n'umunyamakuru yavuze ko ngo u Rwanda rudakwiye guhora rwitwaza ikibazo cya FDLR ngo kuko igice kinini cyane cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenzurwa na FC23 akunze kwitirira u Rwanda. Ati mumenye neza ko abasigaye benshi bo muri FDLR niba atari bose ati bari mu bice by'igihugu ati byafashwe kandi muvugishije ukuri ati ndashaka kubabwira ko u Rwanda rutagomba kongera kuzamura ikibazo cya FDLR rukigira urwitwazo kuko bo bagombye kuba bakemura ibibazo ati biri mu gice cy'igihugu bafashe. Twari twarateganyije gukemura icyo kibazo cy'iterabwoba ariko abanyarwanda bagomba rero kubanza kuva muri ibyo bice kugira ngo rero tubashe kugikemura. Patrick Muyaya yakomeje avuga ko hari abaturage kandi hafi 300 bishwe muri Nyakanga mu bice bya Rucuru kandi ko bo mu bwoko bw'abatutsi ariko irengagiza ibihumbi by'abatutsi b'abanyekongo bishwe mu bihe bitandukanye ndetse n'ubu bakicwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Yavuze ko hari ubwicanyi bukorerwa mu izina ryo guhiga FDLR kandi ngo ari abanyarwanda kandi bakwiye kuba bafite umwanya wabo mu Rwanda. Yongeye kandi kugaragaza ko amasezerano ya Washington yageze ku gisubizo kirambye ariko ananirwa gusobanura uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga ahengamira ku kuvuga ko u Rwanda kuva rwayasinya rwagize ubwoba. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungira atanyuze ku ruhande yahise kandi amutamaza agaragaza ko ibyo avuga ari ibinyoma kuko umutwe wa FDLR wamaze kandi guhuza imbaraga na FARDC nk'umwana na se bahuje ingengabitekerezo ya Jenoside. Ati iki ni ikinyoma kindi kuko umutwe munini cyane w'abasigaye muri FDLR bafite amateka ya Jenoside umwana ubana kandi uhorana n'ingabo za Kongo FARDC ni ukuvuga se basangiye ingengabitekerezo ya Jenoside imwe. Kugeza muri RDC abarwa barwanya FDLR bari hagati mu 7 ndetse mu 10 abahuze muri FDLR kandi basobanura ko yatangiye gukorana n'ubutegetsi bwa RDC kuva yabaho bigeze kuga Laurent Desire Kabila yegurirwa ibyari kuyifasha gukora ubutegetsi bw'u Rwanda. Major Ndayambaje yavuze ko ubwo Aliri ya kabiri yahindutse FDLR yateraga u Rwanda ibikoresho yari ifite ari Laurent Desire Kabila wayibihaye asobanura ko hari uruganda ati rwakoraga intwaro yari yarayeguriye. Ati Desire Kabila we yakoranaga na FDLR nyirizina kuko cyane no kugira ngo yohereze Aliri ya kabiri ive iriya hirya n'ibikoresho yazanye niwe wabibahaye. Ati hari uruganda rwakoraga imbunda yarushizeho avuga ngo ni inkoni ahaye FDLR izayiherekeza mu gihugu cyayo. Imbunda nyinshi bari bafite n'amasasu bazanye ati byaturutse kwa Laurent Desire Kabila. Laurent Desire Kabila yasimburwaga n'umuhungu we Joseph Kabila muri na rimwe. Major Ndayambaje yasobanuye ko Joseph we yagerageje kurwanya FDLR ariko Tshisekedi wagiye ku butegetsi muri 2019 asubiza uyu mutwe w'iterabwoba ku ibere. Ati ubwo rero habaga yagiyeho uyu Tshilombo Tshisekedi we arahindura yigarura FDLR kuko amasasu menshi cyane n'abasirikare benshi cyane ba FDLR cyane nko ku ibirindiro byegeranye usanga basa nkaho ari bamwe bafatanya muri byose haba mu bikorwa bya gisirikare. Tariki ya 4 Gashyantare 2026 Tshisekedi akaba yari muri Amerika mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga busaba abagize inteko ishinga amategeko b'Abanyamerika gusunika ubutegetsi bw'icyo gihugu no gufatira u Rwanda ibihano kubera uruhare arushinja mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Bisa naho rero urugendo rwe rutamuhiriye kuko yeretswe ko kugira ngo aboneke amahoro arambye leta ya RDC igomba gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington biteganya ndetse na Wazalendo. Itangazo ryagiraga riti kugira ngo rero umutekano urambye uboneke RDC igomba gukora ibyo isabwa mu guhosha makimbirane ifata ingamba zifatika kuri FDLR n'imitwe n'abayobozi ba nabi Wazalendo ikora abaturage ubugizi bwa nabi. U Rwanda bagaragaje kenshi ko rudashobora kandi gukora ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa RDC kandi ari ikibazo mu mutekano warwo n'akarere k'ibiyaga bigari. Nubwo bimeze bityo imvugo ya Muyaya yumvikanisha ko RDC idashaka gusenya FDLR yahaye kandi intebe ndetse abayigize bakinjizwa mu ngabo za FARDC. Ibyo rero bashimira mbifuriza ibihe byiza.